Da? Da? Druže komandante. Da, čujem. Gde? Kod Valjeva. Da. I Loznice. Vidim. Da? U redu? Dobro, u redu. Dobro. Razumem. Druže komandante, sve čete su spremne. Vrhovni komandant javlja da su Nemci probili naš front kod Valjeva i Loznice. A šta ćemo sa četnicima? Drug Tito je primio parlamentare od Mihajlovića. Pukovnik moli za milost, moli da obustavimo gonjenje i obnovimo pregovore. Drugovi 4 nemačke divizije guraju na slobodnu teritoriju. Moramo se pregrupisati i zaustaviti prodor. Pozovite sve komandire. Naređenje druga Tita. Front nam je sad razvučen na preko 200 km. Neprijatelj je daleko brojniji i bolje opremljen. Ima tenkove i avijaciju. Naše jedinice moraju se brže prebacivati i snabdevati. Potpuno napustiti bilo kakve frontalne pozicije i vratiti se na partizanski način ratovanja. Sačekivati neprijateljske jedinice na mestima koja su najpovoljnija za napad. Brzo udariti i povući se na novi položaj. Kad neprijatelj krene dalje, mora da udari u prazno.